I roto i ngā marama nei, kua rongonui te mautere o Mōtiti Ātara i Tauranga Moana, mo te nui o te hinu i maringi mai ai i te kai Pukerina ki ōna takutai. Engari ko te hiahia o te kaunihera ārohe o Tauranga ki te whakaroherohe i ngā whenua o runga i te mautere, te take nui kei mua i te hapori o Mōtiti i tēnei wānei. Kua tuku tono ētahi o te hapori ki te kōti taiao, hei aukati i taua hiahia o te kaunihera. Hei tā Graham Hoete, kei noho a waiake rānei, ka whakawehewehe i te whenua. Well, I have to come back and try and hold it on to it, help the people. E mōhio pai ana Graham Hoete ki te mata o tōna whenua, nā whai anō tōna pakanga ki te maui aia. Wanga mātou ka rohi e rātou i te Pākehara mai ki konei. Kau hara mai tō rātou turu i kei a mātou te turu Māori. Engari ko te ture te mate ai ki tō rātou roia a Annette Sykes. Tuatahi ko te kōti whenua Māori ki te whakamana i ngā tika ki te whenua. Tuarua ko ngā here a te kaunihera ārohe. Tua toru ko te ture takutai moana me te taritai whenua. Kua hau te kou mātua me taku kōturu ki tētai unga wahi ne file in appeal. Hea te take mo te appeal ki hau nei me whakakotahi tātou i iwi Māori me Pākekatoa me huiwi tātou. Ki rapu te hūrai pono mo tātou katoa. Where do they want to develop on your island? Ana ngā wene ngā whenua te Pāke, 700 acres, ngā whenua i tērei taha, 800 acres, ngā whenua Māori, ngā develop i tērei taha. Ki mau i te cheki o tātou whenua, mō tātou tamariki, pakeke mai wera me. Ka arawe mātou i whakaa i ngā Pāke, ko rātou hia me hokona. Just put out the grass weeds anyway. Ko tētahi māharahara nui, me whai kaha, me whai pūtea ki te pakanga i te pakanga nui. Ko mātou ngā pakeke, ngā krau me ngā kuia, manaki o tātou whenua, kore moni, wera awatanga. E ai ki o rātou roia hei tē rātou ka tīmata te pakanga nui ki te aukati i te wehewehe tanga o te whenua ki Mōtiti. Ngā Hui Wade, te karere.